kwalambale upenge ya mkamten dutia nasi buna tete buna ye msangobe na myo abe mbialande la butano indi wangole bolo dibele nona mboasu nyo ya sona nyo lo ijimba ndolo epesinga diben mondite botiangen di bois ya bulu no la sunga mso o di bangoli bolo lena blena tenati nyambo asawo disar kwa di ke disiben belongi samina langa no kwa lama ja kwa mo pona esena lumwe didu temongele mambo namboa iben ilongi sane bolo ina sangwe kombo pol bi abodi no dibela na décentralisation lendena motote alingi mboa te ipongi mboa ditina so kwa ni kake disiben motina nya dingere so kwa lama nan bibele so na tetabe libelube dide me na monde anga kwa le napso la se no so na passe so na diwe ne be obi mbese o matoimanyu so na jinge o ine pasina parom se bebino na jali musu mona tete kadiri bino tete abeli libelube usangobe na wa msangobe pena wa tete mwane nde ebia mabwa mpeto botobo nyola boasu nya Cameroun nyese de bamba mso boasu nya sawa na babese bina banonge ndutu obupe yini bulo ina ibendi jandana yumwe pisona dibie na pisomo de langa melunge boasu nya litora na mamboa masu manya na nyai ma commune yasu yese dibeno o litora yeda ye malalo ma commune na inne dibene pe communauté urbaine la wano pale aneni ilonga beno communauté urbaine ilalo o idea o wala wana o konsamba donc ye bisomi engejita na la ye boloboso wenge tete bona iye nyole senga absomboa lo so disom na edimbilobe ala ngi abso mamuneni mama no tumba la so apete so newe diana de malane ibola so oboso so newe ine pass bona tete e Thomas uyende na disele bi sembiona di bangoli bolo di tombi di tadi bene kwale ala mkindi ni kende commune yena odo ala wan o sawanyese la lingiano di kwali son jena yanga membolane o jeben e bolo e tobo ba dielemo ni kainde conseiller na mais neni banga no bolo la seso tibaten so na nje tombi o di bangoli bolo na tombi seno mondi tombi di langwe noni mama tombi no tetabe wa pogoso sona longa la njes na bambi kwa dino wokin tobina mboa nyene eso ntampena ombusa so kwala jalo dangoso ombusa madonna lene neni maboma do eno otombati di bote di wokin tobi ojombo ya njeso mbenda ibakeno commune kambe nyana la bole topia mongel masambwe kombo na neni commune ilonga beno neni ba posono conseiller des conseillers pe i posome oba sonje benda ilango mbeme sena ba mena commune yagameno obene dibote woki tombi ibola su ibole ndemo na lamba lambe mwa boso babele na action économique umayana dilango no njembenda nya pala. Les compétences suivantes sont transférées aux communes. Action économique, la promotion des activités de production agricole, pastorale,
artisanale, piscicole d'intérêt communal. Donc c'était ya n'absolé doit la one au commun ya doit la monde dit ça mais notre activité agricole, pastorale, des c'est mon élevage, artisanal, batobe one, bapoke besanja, bapoke kaba, babangwe mboti, bébé abese, bedengena, sangwe kombo, abaise non commune na yombe, piscicole, sobena lende sawa, batuba msombo, in place tatana, di benebu katena la lende osoba suwe omunja. So momedi kumwe élevé suwe. Nyanika, yede ebole na commune, yangame no jongwane, batona, ba développer activité piscicole. De quoi les divo qui tombi, nous la mise en valeur et la gestion des sites touristiques communaux. Et pour le bateau, bemba bateau, bina no bakwa, bayapa, nanika, opojomba. So de langame longue bébé. Et forcément, bema bena babe, et beidi, et bon option. Kane myunja meno, kane munja masadaga, mwino ede anashiti yete. Kem site touristique, yangame longabe. Dibi e pongo mundi maso. Pour qui tombe du qualité de la construction, équipement, gestion et entretien des marchés. Les marchés. Madone, mangamen longabe, au mundi. Nyay. Gestion des gares routières. Gestion des abattoirs. Mais pour le bena, baba no body, baba no nyaka, baba no goa. Commune de Ben Bouna. Elonge abattoir. Nika debe no kwa wa construction, équipement, gestion, entretien des marchés. Dilonge madonba su biso momene. C'est au père comme nanyaya odende mende we epolonga kaneba longi no kwa marché central. Kaneba longi no kwa marché New Daido. Kaneba longi no kwa wanan lejene wanan ebeidi ya abattoir ubate wuma yena batuba bano ebe nyama ebe wuba nanje wanan nyende abattoir nyambusa mundi wanan odola marché des chèvres ubasote njason longi mo ni nyalambo nyende biso lambo la isol lambolena bato mome babule no wame enete neni wombate ne nyama ya dabe inanga no wasa miangadu wasi wombate wuma yena ni yebolo ya bolano wombate bibote di babato bena bebole bebolo bena di manoda nyama soyi ya plana abattoir elongabe nya eponyena nya beno nya lambola di masse biso la biso di améliorer qualité de vie di benepe ni nyabe manya di buje lese obasote wuma di buje bio baso wuma di buje lese maya manyama masule anomba bisima wana lende odwala voilà omba kekasote dutea na yena no ibe oyine commune douala lena yala busedira na be money yetena oni mbadi ombate nje yese yeka nyakaka o mbusa mundi wana o marché des chefs ombate ne batu be no buba nyama o wasa mianga na pla o féliciter binyo tobo na kusingi nyamlema onongo ni nyama tuta na batu be na ba je au conseil municipal ebe ni nyadwala 3 ebe ni nyadwala 5 nisibe abattoir atopo ni nyadwala 3 nisibe abattoir atopo nyabo na bedi nyina mbe abattoir nyagom na nyasodepa nyana ba mene be longe ba mene abattoir ni nyasodepa ide ya mundi mwese ne douala premier disibe abattoir topo ni abattoir nyende ono ebe wana o douala 2 voilà on passe au mababa no wuba yena ba wane anobisona wo bepe ni njusu be nyese na ba nyena ni biole no le no pe ole e batu wana bembe mande sagbe ko baba ese no na
commune nde ebembola longe ya labato abattoir longa madon masangi yana wa loinongi maduta mamadon nde nonongi te dutala madon tatan ya bede helele ya bede manyaka na be mabena bato bawute o Japan to America ba pojene bisoninka ba mende kwa na lenje ba kwa na lende bato be na be développer ba pleto ponge développement momene donc commune ebe so yebolo di kwadi woki ntombina sangwe ko baba ke babo organisation des expositions commerciales babito be sebe na be na bangwa kaba be na bangwa mboma manongo be na bangwa mabato batebedi be na bangwa rido lo commune yongwa ne babo opongo foire umaena ba pono le bebema foire nya douala 5 eto biso de suninga foire nya douala 3 eto bi de suninga foire nya di bobari eto bi de suninga foire nya EDA premier to EDA 2 bato bi de suninga foire o yabasi o konjok ondo bien bebe mabe seraba lene so ebolo ya mwenya endene na tonge nyanje di kwale no kere yep so mwenya jita l'appui au micro-projet générateur de revenus et d'emploi commune yangame jongwane besombe babatu besombe babana be webole be sukudu banebe na badiande be o se former bangame jongwa babo o développer ya pour projet ya ba mene yena yongba bana ba pusite babolete basala kuma wasa be bolo ba kame be na be titi bena oibe nte moto oima kuse bolo na neka donc wenge so ebola su ema boso na mbemina sangwe kombo abake no commune onyolanje emobrie environnement gestion des ressources naturelles na langade mbenda ka kolongone dimaso boso bonatete lejene na ditikite ne kwadi keyende yana nyomende wa jene bidiga diga bina babu musane no disi ba kelebe diga diga lende na monde di bomano ni kenya samba to besaba de di masu yawa di medepete wala ni kaboso na di so le so o susuma e kwada yi biam ase so bita no ngoso na pause biana de mabuso na nyole singam so bo awu lo we sanso na diswewe de jale buso e bona tete di somna de jongo sombo di pesingam so wenge ni biamu abe mona di kwale ndeje mombe igbolori na sangwe kumbumbe abakeno abe na di kwale sombe mona sangwe kumbabakeno ya plan na di se base na baba to bi na ba aposo no ban bi na bi o ba bi na conseil municipal ebola bu momeso yede na ba dute we ni bagawe no longa do wa dute ji kanya ya do la ba kete ba mbe mo nyana podese la bomana moto conseil municipal mo mene ai be bia je na mala no kwa di nyane ka de zaga be no poso tonya yana ekwada go ya plan de kwa na mimbe ye bolo ye mwenya jita esaga membe ebolo la ba ke no tonya disene bela conseil municipal kala bolena wapewa kusado yogo suna moniwa disene bela me kala bolena wa wolote ubobolo wa nogo retreat toso bapangi wa toso diola nyudi pese monde wapewa wasano sojana na otibe me nyana wet pio le jeya pleka ebolo nya longa la mado nya longa la abattoir na ni kadana di mende wala ne le la be dinge oboso ba jeye na ye tata na jeye na ba bai se no mikidi commune na eboli donc nje ekwadango ya lende na c'était la bola lokodi bela me di titi la bola loko di te sa tonjandi na abeme opoite kanem poso ko ma no be 2026 yana mtamanga membe 2025 mima ati bambusa mbeda ni team senya ba député mbusa
pour ça que moi député mon mabé février 2025 mon mati babusa nya domla miodi baba voter mbeda déjà mbeda nya kwande na sangwe kombo anongo décret onyola conseiller municipaux au proroger mandat mabunika na team c'est mon busa toso bati ababo punda amape bwanika yeketena autembenge décret la proroger mandat ma conseiller municipaux pe di ma busa yekete di mandat de busa même punda ba mede de bati a conseiller na même punda que ba bati non ma député na poso ko ma bobi tengende be punda po de o 2026 nyara ni kasago ko ba kwa no na nyama député na monim titi o pongi se bebe élection bense mbumo élection présidentielle élection débat législatif élection ba conseiller na nika njita nyambu mo nya Cameroun yani kada team se non bine élection busa lobina mba me na ti d'accord na monya ye padi mais na bon pour d'abord non nika 2018 mbana démissionner nde dimaso jombo amumbo watu bese ba topo mundi wana na babe na bama na sangwe kombo bale na njesa agba ibube dimajo mbanga poda boy te février ba ma asumwe na ba mene ka ba jade o patika da moni be na sangwe kombo abate la wona gen mo be ba la kwa mabese na ngabanga me wala ibulu musoto ke kanali no dina na bia nde topo sola ba penya so tebe na dibanga babe na be watata na be lo ilongi abattoir lo ilongi madon walo tebo rabedi nimbi do nyese di me no raiwa sete dondi tomuta ilongi wawuma bato de ba jaja kane bato ba jaja no ibewa kane bato ba nyamse no don la nyuda edu modi longa be ne bato ba diamo otete ba ponde opongo mpungu na nyunga ongia o nyamse nge agomna kane ba nyamse no o no ibewa bati ya marché central balonda o kota lycée de Newbel na wuma yese o passage à niveau Niagara kwa na ninge ya gara kwa nyende nge ande nya boulevard ndenye wa wuma ndenye na otina no bola mwese wa plate jene ni boulevard na dolola wanga mende pokatata mbudu nyana batu ba pungu na bambindo ba se so tiba mapo amabu wuma yena so yenene kanete communauté urbaine etano elonga ningea. Donc ni kaya senya plan de kwa na mimbe ma diele bisona la yate poso di dutiaba c'était naba poite o gba biso biye o mwemba toso o mandonga me mamboa bane bobe na ba je bolo be longi nde na ba mba penya ba ple po be na dibi no na tete we ba wa no banja ba jebe na ba kola tete maso de musona ni kale no na le wasa obia mbe na sangwe ko abambe no babe dibola di kwa te kwa na mbe polese na timba pete ni sona obi se ba to moa na no mala te poso lo bi wa me so nyina no ple na ba poso wa obi ja ke pate bolo obe no na o ma abola yana wena ba la poso wa me no obi e ba to jita bata de nika wenge di kwale na di majo mba mbe mpepe onyanje mumbo ya environnement gestion des ressources naturelles disengenje sangwe kombo apa nona commune yanga membola conseiller municipal na maire njeba ben noka aibolo onyanje emombo ya environnement na gestion des ressources naturelles le nettoiement des rues chemins et espaces publics communaux le nettoiement des rues papala mangea na mangea masangi meibe kane mangea mama do meno bwana ngbanonde odibo monyati dibo de batba manseno nyuka le suivi et le contrôle de gestion des déchets industriels dibe yi ingil kane ba brasserie beno be sambu ba bie bena bangame o pimbabe bibeni pona to botu bangaro bangame o jogwe ana be pimbabe to wedi eti bi pona bato ba nyama de sambunya na bena nyama biembe kabango wambo dinani kabena badamo nikaendela bola bwa recyclage
ndenje sole no jene le de jene na bato ba nongi mbonga pongo nyunga nya didi bunje la brasserie ba pousse ba mebe polo ba betenge ba mantende mo onge ya obona bedi au national numéro 5 wana tende nyunga dresh nyendo walote okwata bepanda bato ba manda deni dresh au brasserie ndeba we mo mikuta beba posote se mo onge ya gomna ibene biso no gosona nyanda jo nana uma ina ba mano jandabo ibene pe poti o dwango ori pepe na bucha wandi be mabese ba wa ba nyama no nyana brasserie batabanga membe bakina bandi sa te bignon didi bunje labu bignon lo ma te se mo otete na mundi lo angame o wala nyana bakwa de wan le suivi le contrôle de gestion des déchets industriels. Les déchets industriels ils sont bukate mbasi ya brasserie ye pebe bongo sebu ya menuiserie nyana ni kaba mo bono be babu wolo yi sebu walote o menuiserie wa bomande mona dongonde la sebu ni kari mabola no pe jita lende wa ba ma nongondo tuna babola mo be ma be pepe ba valoriser mo ni ketiti yende wa ipi ba be de wa wande ima ya ngame nobo buanya yolende mo wa nyana ba bonge biana setembe mabumu na basumedi bunjele labule na bapongeno meri sonde mangame ojobwe nya be kwa na meri ne basumemo ba kwa de na meri bangame pongo suivi babu pemponge di bunje ona abie na di bunje agame sumamo lang asumotemo angame nde pimbamo ni nyawuma nyana disanga mentakise batu nde sangwe komo abati mbempepe akwana les opérations de reboisement biole nengea unapiso wa kwa etanonde ngea malende ebe nempisa nde badiele mundi bene na baame na bangame nde kema malende mese bane boba akwana malende matama minda ma monjita mina mati bade danger ba ke sote ma kwa mama minde ba sen na bade ma pepe wente boulevard Amadou Ahidjo nita denge ya ni bende bebongo galerie kane avenue de Gaulle ebe no bebongo ediano ebe bebongo na mgusugusa mangeama bona piso wa obonaku odaido mangeama ebe bebongo wuma ese etela mende wuma ese yende wey ni walote be ko ba kala wuma mama na ikose municipal ba yega no ogba mnyenge odamoni sengaloge gba bai ma joba newo eloga beno na ba yeje blani kawa wa bomande na be bongo wuma yese merima dende be bongo na mundi mudole mubem loloko wuma ebe na wuma itela mendeke ya balonga mangeate wuma ese gwe kanela be no so voilà voilà bisobena de mundi mena voilà bon donc omena sango ko baba isena les opérations de reboisement et création de bois communaux. Mais quand on va Yaoundé, au village Yaoundé, même à Yaoundé, pas pour nos bois Sainte-Anastasie. Ou ma ba debi bongo, ba wele konda, ba tobe na ba po personne à te, ba lote Yaoundé, mais ba to ba porter, ba jabomi na bito, ba pokwa la be kwa di ba bumba dolo na nika. Di be ni nya wuma to ala lese na ba. Na sengi kentone ejane mema douala jetala bele na ditano bele na délégué na banga me pongo bois municipal obonanjo de na te wenge to labo titi umagara bonanjo tanopa milongi de milonga bete yana obemba to bonya ye kombobe na ba to di jene wuma etelame ya plana etibende babo bakusemo bawasemo babenemo balogi bilogi mabute mi bene biso intérêt communal topo ya se vino ko so ya no mabuso na yejene na qualité la timba bete ni kwa dina bebe mabese baba to bina bambo na sangwa subina ba pule o wale posoko to so ba bina bi tita ponda bi o conseil municipal ba bi pona teite ibola buti yana ba bo ba bi te ibolo
ke ponda po ba wana no nyem loko ke bongo na nongo po janga mi ba ebite yete na basibi ba be na bete di bo sana di kokse babo ba bebe na ba plepo di bo sana di bole na di bie na di bemba kina ba sontane nje banga be no kambe ba bi ebolo yena banga be no bola nya wenge posoko mwa conseil municipal tomoto ala gbe awana titibite conseil municipal dimede bola ninka ba topo nde ba be pasa sangwe komo ba kwala de be kwadi ba sangwe komo c'était sangwe komo de abeme c'était sangwe komo de abe conseil municipal wade wa plebe wade wa plebe conseil wade wa ngamele bisona o sonta ne njembenda ekwadi no kanete di mala no boso wana na sangwe ko baba ise la lutte contre l'insalubrité dangote mundi wa lene misima masu yana mune mondi biolo mendele biso ebedia mbindo ya mangia masu bamba biso misima milondi na bekai be possible plastique bena tomoto ai magere no ingi ya ponge soda ya nyai madiba manyo motote apongonde biposi andise di nyote di pimba tomoto mombo ena die posi la pimba no onge anika emandewe nde lengote la bomana be posi de bati be misima bena tomoto ai masumano donc ça veut qu'on a ici la lutte contre l'insalubrité, contre les pollutions, contre les nuisances. Il y a une nuisance, il y a des nuisances, yes. Il y a une nuisance en termes de diboudier boukate. Il y a une nuisance en termes de matiba manyananye. Kabatobena ba pour pongue laverie de voiture au trottoir. Ate jomba bosoba ndamiti nya jojo wana au foyer nya bitoba église évangélique ene yesa kama tiba yese yetemte yena ya wede na joala mtoa le au station service nyena nyewa wuma bei mombo ya nona musima mutelame ba wane bato nya bande ba mo we mtoa nkoko mabu senya muto wande mwadi bebsima nde tomoto nya kwale tona onyanika atiti conseil municipal topo nya baisena yesa kama diba etengwa wuma ya wende de activité ya banongi station service ojo amto ate bunyate baba to mo me ba pojo sento ate ba mene weni madiba mena ba buse no kama no bakwana usalongo sape masusu ubone kwada kokwana lambuka ina kisono ngino uben bina biso bina bo baben batarenti bina nongiso wa umana baba muse mto ati ya plana baba tupe bongwani na je mabulane ibula kose na me yete wa abuso baba tupe bembe polu bape bongwana nga basenia na no amane dibe pona dibe omundi masu kaben bina bisola apode digba amambo di profiter la jande wan Cameroun nyende nyasu moto tenya bolela bolena abola nonde na linge momoni abi ena de lambo eno bola na linge momoni langa mempe longa Cameroun oso semtoa onge agomna kanete walote osongwa jojo wan bato ba wa ne batese no uma joya mto ate yena binyola bena blada gwena miende na uba di barabiki ba koma binyo madiba nyana babola nenga kashende madiba mamondo de onge agomna ajo bane wa enyamno obaba mbena ba kwalera ba na babule manyolo mabu ba bolane ba pongo mbonji ba de mbonji ba pongo pépinière ya mbonji ba poinde pongo mo
okota songwa njonjo banyam se songo nya se kota trottoir nya songwa njonjo e wala mende na pépinière wa wuma gomna longi dete na bato badangwe ay longi te na eti be pépinière bato ba nyam se sokota songo nyana ba pogo pépinière nyana ba kwana ba bule manyolo ya pla ba na ba kusela bolada da la bunya yede bia na moto a plate da la bunya angame nde obo atonjende yi compris be ma be na ba nyam se nde mundi nde to moto a bene na akwale to labo mais ma biye so na sangwe kombo abode ba bonna lutte contre l'insalubrité ya njeye so gba jojo wa yede insalubrité eti ti so gbo ewe kamera ibe pépinière ba plate pongo pépinière wa wasi ade wa meyongo wuma mongo munda nde bato ba play boji ba mwa pojada boji o wala de bane bo o songo bane bo o mabo ne otino kwada songo yena iwe kabena di kobe ba wenya basu tende biola apono timsele woman bindo esi bento ulangisa sangwe kombo abati la protection des ressources en eau souterraine et superficielle ma diba ma monde sonika mena bagana omwote mtoa besin nyabusa mula manyana nya mabusa ibindo imo baba we mitoa bena bay masawe villa douala commune nyadu i commune ebe nya douala premier ebe yine na ya wuma ila beri yeseteno to moto nya sawe taxe de développement ya dimende kwale ya money mena commune ya gare no bolane o bola so be mbibolo to be masawe walo tejo ban komodo watata o ma bomada be sawe ya gomna nya douala taxe de développement local nde di joala mtoa mula mamondo mamula ma bonde omiunja ndami opi moma solo wase o wala onna priati nyana madiba be wase yani kade badwa be wa pongo ba forage ba kusa madiba mena mabe suye mabena manyam tongwe ana njeye se ya bula nemon ya sole o wase isiba o wala be otetena be kokudu banyana nyanya monde agbano protection des ressources en eau souterraines et superficielles nyana walote o ba ede onge ede wabomana musatongo ye bato ba poi au niveau nya péage nyunga nya tombate be posi be sena bamba baba belamba to ba nyono ba plastique ba wangwa de mote mbuo poite na ngona ni kanyasi bande mo omiopi mena ni kanyasi ba no be kai be se ba si ba no miopi bo bebe sadi nyama basue ya damo ni kanyawa na problem dibi no botata na sue wo ya be imia bebe pasiba be kai ba nyana ni popete be da soup sope damo. Sangwe Kombo Akwadi Nyola, élaboration des plans communaux d'action pour l'environnement, l'élaboration et la mise en œuvre des plans communaux spécifiques de prévention des risques. Batoba Djadjane. Odi Djadjane. La Belgique ça, des boulements. Kaini pada pode pour parler non ni ka pode pour parler non batoba Badja, Ombe Nzam, Ombe Polo Bena. Ba beleni kana frensina be titi constructible be titi na bloji lo ye logate mbe sami bare bo ba jade o marekage be na kanete be senge be tibino uma start terrain a bol nya kama etano la ba tate lena buwa indene ya yolete madiba masibadete ndema maso jondo na yo omunja mavu madiba bebe pe wuma toba bato be nam na ba mena nika bangame no le munda wase mwese na be miwe bentu ba poja be polo be titi prévu ba kuma nyam se marécage be no nyam se be no occuper marécage nika bende o modifier environnement
Yana loba ewe ki malamba nyati iti. Malamba matiti be polo bena bato nature e nyamse nondi. Nature e bonsa na be polo be wase nyembe ame koko mwe ni agadumi tem nasi welo longa te. Obene be polo bende mbensa. Obene be polo bende malamba. Nyama ya ja malamba. Suwe ya ja malamba. Onyama malamba. Ndebe bongo ba tobo ba pume anobe na bebe na bebe bisona di bene ngo nyabra lo nyam se sotemo la dimba biso tata nai dilangi teninga ndili ba sona ebe ebongo ebe badingelo babule mali ya conseil biso mo mempe sobena baba to ambese na ebongo ije na conseil je na ba to be wa longa wipo babina ba mena bo polo bede malamba lamba lena batbanga no bola ne pona tende ba mise so ba bajati diponde po isote mbe mupo e kwada ngo e mugbade ya plane kwana tona batu ba ben no so e dia mpungu ya wala jaja to wede bai ma pla bene bidangwe di na wa plate longa o wala ba iseme na me na pla longa wa nguma ya to mbade ne na bwendenje wa wana de breki bane bon ebe breki ba dipande mo o kota la kentini wa bade na tibi kwa sane sangba su mbasa di donga meno o la kentini mene bunya bene 99e anniversaire de no langa mona tete mbo ande ebodi la kentini mi angadu so la bebana Jombela la kentini tande o avenue Jacoa. Tomo de ta di public ti. O mesende ba bato ba di public wa mayande. Nda kaka nomba na mo asuma bato. Asuma peso babo. Ndoki bana bo bende tiba. Tone doki tala la kentini le no pongla ne wa wuma. Ba pongi mo tata bam. Ba boti ade dembo jite. Ne bana bo ba katiere pasa sapeur. O kota sapeur. Nyende trottoir. Tende madebrouilla badi pebriki bena basen omundi to mwa wase na otete na mundi na kule batu ba bene ebola di palabi kwalote pari o maboma ba ti public to walote America to wende ya hivi o ma poninka o bomana wa wuma tete na mundi milongi me wuma ese tende koto ototwa tende be lo di public de briki be wo bato ba bo ba longi na briki o mbenge partout ba bole andene ba nan ba sube o kota sapewa be ma ba ise na ba mena na lote o Dakar ni kadena bo manoi na lote o Maroc o Casablanca Toraba ni kadena bo ba ma kwanika ba kwadene ya pla ba dala bunya yana ya pla bio dala bunya mondela nyam se no trottoir nyena lo ma sawe anome duti to do na alongi dibate so singa je sangwe kombo akwa no nyanje mombo ya environnement création entretien gestion des espaces verts parcs et jardins d'intérêt communal ya pla espace vert ya pla de polo poda pa pokosi ata no délégué gouvernement wana monye na njai benge nyoko de benge api na été pla de polo la ba pesa na benene wana na miam dene mete kaba miam ngandambu na miam dene me ba saba wusa ba to bese ba po odus municipal ba pla espace vert onongo maduta ba sowe ate ba windi se wangu mana yuna batu ne bande ba nyamse espace vert yes na ba yena ya longa be omudi madu ala wana ya plana kaneto kwa no sumapuna bato ba plembe ma conseil municipal bato ba pule na ba tibite conseil municipal ba mende timba me ba pie na bande ba bembo olonga yi espace vert yi peye na ya longa be ba bongwe mo ba banga mbato na bato bible la bola moto nende basi nyamse moto nende bato be lumba tu kabia da yende kwa dasu e mombea ban ba plebe ba bole malia o nkidi ban ba plebe ibongo nge tobo ba bena ba posite bato bena ba mande diele so mundi na biso ba bato ba dibe badina la bongo no mundi na dibole
ebe babule malia ebe ibongo epolo na babuli buloka bwa na baba we no bile babo polese ndoki ni kabiana mota abusa ndi abina momene bakwana wa wuma bema longati alonga ndi dinepende dina nika ibongo babule malia bino jene moto elonga ibwana mndena diste bami sendi monate abolo sote debati bamoni nyane kandele no kwana longa la myundi masu gomna abuno bisombo na biomo mene longa maboa manyu lo ilongi temo kele to suba lo tata kwana gouvernement central nde esibodi ibolao yebolo ya longa la maboa masu etiti ibolo esati nyanika itenge na to jade ayejati nyana ya plana wana ne batu bamboma ya plana wana ne batu bamdima bobe nyana obemba to bobe na bapende nyongi nyamse munyondi maso nyana batiti bana bawa ba ponde ba imombo ya na myundi maso ndole ba mombo adena ba ye owan otombwane njeye na ebe wana yena yogwa ba okusa myoni mabuma ba mene nde manyaka bena ba bene temyo ni be mala ba pende ba plan olonga nika plan de kwana elema peyete nyana mundi mdote kemdonde nya bisobese nyani kande batolanga me no poso ebe ka conseil municipal yena mome imende wale poseme ini poso teme iso bana abo somoni abo somo tutegbe alokola feki nane sete nyana abowa egbe alokola feki monde enano adiele mumundi okwa sambato baboma odipa baba boma ogwa babona bana mbale na blowing ma bupenje mbeda nya kwala yana mbeda nya abo kwala bemba pese nya abo langwa be kokise di bato banga me no kusa baba aja na ema nyungange ya eti la bula penya mbeda nya langwa je banga me no kusa mende anga me so bupe babe na ba poja na ebe tambi o EGBC bali wana uma ena eto moto ailongi no na ya obaja na nyunga tambi mende ba ponde ba bote moto mo ponda botedi monde nyunga ndene nyatele note na monga bia na dinkwala te ekwada mondi yapo lo mende wala leye babatu nyanje me mama mundi ntoba batitina bakwasa mbatona bote atatan nyunga japeto we ko peso nuni nya samba ko la peso tembi me bandi la donc di kwale nya espace vert di kwale nya parc et jardin sangwe ko bo abai sena mais na conseil municipal au commune yabu bo gwejo la pré-collecte et gestion au niveau local des ordures ménagères motote eibusa apo akoma di bunjengea di mewa na bato bebe bongo bebe edube nyato labo bani wa okwata yambusa mundi opoja ne manyunga mabumba lambasi o mangea mabona piso ba pope na bona njoso mapoda yana ya plaba la ba kuseda la bunya ibasi ba bumba no aso jobaje ya bulane biati bambasi yobo bambasi bese be wisa mede basawa ponda ba bona bumbambasi ba komande mowe ba komande mowe e ba kewe ba komano mo opoete kwa ba kwa ke na sumamo na malamo nde bebe bumbambasi ba bode otanki ye mabasan yena babene tanki ba itese mote na wa nya bumbe mbasi oye wele bi obongo be ba mbasi o tankabu ba tese de tankabu na moto te abene nya tanki wuma awele no mawo lawo la te baso nina ilangi sote be mabesa ba nikaponda ya na nyamso wo buso te wenge onje na be sabu ko babolo onjira babole malia dina tubutubu ibongo yana babole malia ni ba pose ibongo aso te ibongo jika mwendi wawa to benona obusa sobia jina sanko mabono kambe badu tindile ni na babu ndinje togo tubo ban ba mende pose na babi na babe na ba poso ibolabu emende bene babiena so mumbande ba
ba bie na di ton di na ba be iwiye la plan jene babo ba be nginya mlema opanga bato be sebe na ba ponge mpungu ba timsele longa la mundi ndutu buka njedi usano be yete na bato be se ba bupe order na babie na di bengamba bo na ba na ne ba ponge mpungu ba po jane manyunga ototwa kanete we no o baliwana o super u super u yende wuma munyunga ya ba balongi no e do se wo bu ma yese nde kanale no de bato ba mpungu ba ma place ngeto la mundo e ke ka peso to kwa samba bo ya be o betri balist ba poinde jane nyunga fruit ototwa oboso super u tende abote no jadise le njeba be no nika manga ayese no na pastek na pia na nje nyunga ndene nyate milonga mate mende mama diba mamo weye ojo wa fruit na legume onge ya dipa sona mema dola premier meme di punjele sei mais mandene madoala mene conseiller municipal ici mene naba nonge eyala ebe o radio ebe o télévision o langue abato na nge ya gomna etiti woman nyunga nyana malapa akokinde o mundi wan na o ima jage ya gomna ni kale ba papa ba subo kwe no so wa gba de je ya gomna ya gomna eti uma wa ponoja itani uma ina wa to no o wala bolo o wala sukulu o wala dokita o wona na wona o wala do ya gomna nyande uma ba to ponoja o pombo yunga me mandene madwala me mene baba to banje o SGBC baliwan o tese betambi te dipinde na betambi bende o sapi wapusa ndebo ango o dangwa wala sapi o jada betambi te ndetiti bibene nya bato bo mundi wana bena ba developer douala développement la bula douala le na bada gba ne betambi budu bese na te kosa budu o pointe bali o bo na wa nyoto be lam na wa dato suwe ba to be de ba project sa wa betambi nde ba mbito bese be na be bana ba suba mundi wa ba ponge manyunga ba pe ba biye na ba titi jongwa ne mundi mwasu yana yiri de la joie yese yena ebia mtebo to taba mbete beji na kondao apporter ce mongea o pumbasue so la beba na mundi wa sikwi taba maane di baja to mutaita andi se to la mongea nde isikwi yesete londa na bato na bo baba bata bene isikwi bako kise de bana balo baba na ngenge na neka ditimbe onje etenge me matopi makwa sabatu sete kwadi abunya bo kwa tebunya bo to babu ne ko won ke yende eweji endene yena ya play na batu babe ne ewe batu babe titimbe me mabe titimbe nde mabola mpeso nginya nyena gomna babo no babo o bola ne police municipal o suma bato mangea nde conseil municipal yanga me suelebe me ete suma bato ngea conseil municipal topo conseil municipal topo eiteme okwa me na wa suma so bato ngea wa plan wa bolende ne baba to ba wa saponde dala bunya na nika toboto asipo wa sadala ola bunya ongea gomna na ni kwada gonde jabo anona bunyate ibole mande boso bunyate ibole ma boso di wele bole di me bole bunya bo di ta benena la langa so mumbe milode mi ba sangwe ko babo na bulande mondi ma bo la langa be milode mi lalo ma bende planification aménagement du territoire urbanisme et habitat nyana me magabe pelogi abatum logi aha donc bébé abese di mo ba mo
woki yapo di questa sono di bombe buona la di andi doko bana di buona su bombuya di queste mo bona tetela sele bwana di so le wende di queste na ba mi observe ba lo so so na so ale we na di bo sane queste la di bangole bolu jinga bona tete ni bilobe la usulari bangu kwa sanemboa ya lesu kanso lesu ngeyala odi papke krenari kwese mo na dokopo biada la kwese ibati jene pe wenge mbempepe mina mambenda mamumbo ya decentralisation mabake no kome mondi mapo di mala jene mbemlu ne milalo kanete ne no wala nde bioma melo sengite mimbemese lumena tenja dikala yebolo ye no mwenya ndi ibepe ndudu nyane kaso di biye poso batu bena la bake no bebe bolo di so kandi la bolo di titi la bodi sadi ba diele mundi basanga membeto banjade to jande asene na ena diele mundi olonga monya na longa la mundi bwa so min masuma littoral nyana longa la mundi masuma littoral les personnes dutu tobo nyana littoral e kusinge bomande nga bab sonde na bato ba wa obene be polo bese bato bese ba planer pour odwala wa na mundi littoral nyanika dibie na ninka leno lange abiyon mimbe yende na lene mwenyama commune lene mwenyama conseiller municipal lene mwenyama maire na disi poso mpe di mo kane bebe maloko jita la bene mumto ba mwambu na la nongo no wonja Cameroon di diande di ben nyundi mena to moto ay mabane no nyenge nyane kabona tete na timse pete bio masoma nyana lusinga biso wenge bio len jese di beno ukandutu olonga mundi masu dimende wala ne ebola suboso na di papiom kekelena bio ti semina sete nyana batimsele epada election busa ni kanyanga mende bati abiso ponda na di ti semina babe na bata babene na ba mati semina ba le ti semina ba di ebiso na kana batimse no election 2026 natana ngame wala de ne ma peta tana menge mune bukem ala ononge kata ngonyana lange babonya kat na kat ebe na nya so perime nyende brindea etumtewe no longe epibe no ubende kat ni kat pe epibe te ande ti seti na penya ndo ti seti nya okusa kata o ti seti onge pe wala nongo kat nyana na ovote ya plawa carte de lecteur na carte nationale d'identité ni kande benda ya pana motote eitim se so benda kala la bolanga mende be la bolanga se mi nga e de na be carte no na lote na vote la kem bende kwande na obene carte d'identité obene pe carte de lecteur nyongo to janti be mato osinga e teta be diso nyana oni pona wenge basinge biso basonta nena tetena bati setemina bala nongo kata bunya poso kuna bubuyo poete baposo bona tete bona iye jela ngano bola katata yena yitimse no masoma disi wa sasa mbise bana basu ndutalunge diliele babo de be nganga na babukinika disi wa sasa mbise bana basu ndutalunge diliele de babo be nganga na babukinika na be mbiala ndi la nanga no myo ndi na bas emiona mondi maye lo bepete o bisingiri na jumbara je na tetabe ilimilobe alu na nopso kamwendi adi panom kekelena mboasu enongi ngaba olie ndiena sawo kongwa bo nopsona dibolanemo usangu mbe na miona mondi bati pete babso misomanyu na matemanyu botia gedi boya ibiamu badolo na tenawa